Cimutalang dengan berjenuh kepada aspak kenai puan, balai puan dengan beriam kepaong, haba atrai kikam jeng dengan berkat. Haba atrai kikam jeng dengan berkat, kadung ada kajing leng ngobakra. Kau jing riu bertahan geleng sao gong kapo jong di kapau men sim jong na toya roya utrai melong bakau men sim jong na Roya utrai melong bakrau abang ayah leng bagi lau lau san nas ngâu chính ba sâu thang đi xem budi nadia La toya kahar
ruang kuasan sepak nyobuai san nyobuai Kau Yesus Kristuslah di baru jurongku di akhir lebar hidupku tuburong di akhir lebar hidupku tuburong di baru balayap angin di terbaru tu dan aku macam bukan tuburong tu dan aku macam bukan tuburong Bongkat di badan rohi dapat utrai dan tu dan tara boleh banburong tu dan tara boleh banburong di baring ensin ako dengru tuget totong bubantu dan banburong tuget totong bubantu dan banburong ruang kuaci sepak pra ruang kuaci sepak pra Oh terturoi dengan sawah ajin lipat panengkong Kira cipta bertei utrai unwan roh Nanda unya lam no yaki syagari basok kencai Kita syak menhanda lembat uteng wan Oh jangan
Kan bon jua ke belas pak riu pra. Lai riu pra. Putra Yesus dan Habib ngasih chính sung chính men cha gung cha nen ngawalas dan tangha mengalasyen dan puji subala penmu jaga mensim jomna jing em jing men bakal Giêsu nghe ai hagang Giêsu chính cha thay ngalawan yami pun singat ben ban jingin trong me atrai yaga tam shen den dan puji subala penmu yaga ben sim jomna jing em jing men bakal Giêsu me ai hagang Iung kaper lagi Jeksnya imlah penmu Iwe gila ngala persyang Gemnya Rapei ru dan puji subala penmu yaga mensim jomna jing em jing men bakal Giêsu me ai hagang ngaju banjing sgau baperte naket kanyang ditrai aku jing ai bajong mi yaga ben long thêm mai dan puji subala penmu yaga ben sim jomna jing em jing men bakal Giêsu me ai hagang Kan bon jua ke belas pak riu dai. Lai riu dai. Morba pelaga treng haga jing em jongga nadu puji surong hanga ngayo jing suk shisha habas dan ngalawa nadu puji surong hanga
Kanabal jiruag ba sans ba sauhnyo. Sans ba sauhnyo. Ngams go hera ban payukan ubara padagangan pangburongnya gatin buat badagadi pona Haupres galalai nagapok Pagkajing itong napan galadu Hagating pona galayeng galajok Dime dangan komen junong syur Jisutai lagi Tuhan tauna syanyadu Bun rong dende rangkum yangan bagemenskan Haupres ngalalan nagapok Pagkajing itong napan kaladu Hagajing pona ngalayeng ngalajok Dime tangan komen junong syur Gumlagaket gatin dasken ya kaba ulas mai Dingalangek banyak nomrem Hagasi jong utrai Haupres galalai nagapok Pagkajing itong napan galadu Hagating pona ngalayeng ngalajok Dime tangan komen junong syur Utrai untan yana unong Hatmat jong ukoban Bahagasa lem nam yosyong Haging lakin yangan Haupres galalai nagapok Pagkajing itong napan galadu Hagaging pona ngalayeng galajok Dime tangan komen junong syur Kanabal jiruag ba aspa arnyo. Ibu yami ablei malabaro Namal kagol
Boleh kita tolong syukur amin. Nga kerpat ia sekretari jong kasinat bain sengubha ban penbana bat pensengeu ia ka program kepada ia kene kejan mit. Ka program hada kejan mit ke bamta kalong kumni. Hagan hakapor riu lai PM ngelai yo ia jirwai ribebal. Balai lam yang ida kejik da kebalang layar tet. Mentah kepor nyeu ba JPM ngin yo ia jeseng pajba. Ban puli baduai dai Reverend Theodore Lang Marweng. Nang tangin yo ia greetings na ki fraternal delegates jong ka Manipur Presbyterian Church Synod. Ngin yo ia report kajing long kakam hakamau pelang presbiteri ngin yo yau nongkren dai Reverend Tidekar i belong fraternal delegates na ka KGP snat mi ingi ngin lum ya ka jaingu bar karbarang lum ya ka jaingu ngin yo iki arthli ki kuar kabanen kong na ka standing kuar district prince sau bar kabar na ka balang presbyterian maran benter ngin yo yau nong duai ka cing pen mana ka snal bakla balang bat cing pen wai Reverend Mendertor kane ka program har ka chanmit Nengkong ngi penpau ia kejing sengongu ke bakrau yo blai. Ubaladon rekat lembat ngi kasinot bat kum juru kejing eseng kentai sinot nadu menin kejan mit ha kabangi layo ban ya don lang ha kane ka balang hang ne rangsken na ka benta kane kejing eseng sinot ka baar pusau ka jongi ngapediang sngobha ya phi baro ki dekot kidliket ki choir ia ka bakasinot kalapan bej ki wei kuipat ki biadon ha kane ka jing sekri yo blai ha kane ka janmit kam tam ha ka bangin yo ban sengap bat sya skor ia ka kubor jo ka tien ka jong blai ka tien ka jong blai ka ong toyero yo try ngan aingu yo try dalaka donut baro ha ka jingelang ki ruhok bat ha ka jing yeseng blayon kerku yangi ngin ye peteng ye ka jing sikri da ka bangin ruai ye ka nombar jing ruai ka ba chispa sau puhnyo chispa sau puhnyo bat hadien jong kane ka jing ruai ngakerpat ye Reverend Theodore Lang Marweng bai in yalam yang ia ka popule ka tien jo blai bat ka jing duai chispa sau puhnyo balang tang kawei hang ni bat haneng bat im bat yap hakaju kieseng krau long ukun kirwai kiruku krau long ukun nangiru kayai tu chispa sau puhnyo
ang tangkaweng ang nipataneng batim bagyam kajukiyaseng raudong ukun ki liwai kirilkun raudong ukun nangiruka yaitun jing dim putrai jing put pacing yakrin yu lei jing hun ka ayangi jing in ki jor jing yaban borjong buban san ya ubatlot kin kershan kin pensyan ulong ulot ya ibasi domsa na jenjar bangin miba uyai ban langit laswai om dan langit banjar nari klauba shaneng poisu gila. Te shuai ka bang sin lai khamat jung play ka jung duai ngin sha score ka jung play na ka ktien ka jung play ka bang la ban syam na kilai teli ka banta ka ban kong kalong na ka kitab ka jung Isra ka lonong ka ban nyau ngin shimi ka ban play ka khat ka bar pesan ter ka banta ka bar kalong na ka kitab ka jung Jeremia ka lonong ka basa ngan shimi ka ban play ka khat ka ban kong hadu ka basa bat kumju na ka gospel ka jung Lukas ka lonong ka khat prangan shimi ka ban play ya ka dekhan ka ban riau hadu ka bapra ka ktien ka jung play kong bat me u Isra ka kum ka jung start u play jong me ka badan ha ke kti jong me to thong ye ki manjistor bri kenong bishar kiban bishar yu pai lang baro badan se silang kawa baro kat kibanang ye ki hukum jong me jong blei jong me bat to hikai yu to bomnang ye ki bat jar ubam le ye ka hukum ublei jong me ban ye ka hukum usim to pendap ye ka jeng bishar halor jong kumne laurei banyam lane ban be senong lane ban kurup mar lane ban set bendi ladamen wan pai a Israel ong utrai sanga ken men wan pai baladamen berat no ikijing ijli jong men akman jonga te on ompen kenria no yeme bat men smai kat ba em utrai hagajing shisha hagajing bisar pada ka hang bat kejat ben riu ken kerku yele de hau bat hau ken singau sarang nabakum ne wang utrai hagi briu ke jura bar ke Jerusalem to po ye ke khandau shra jong phi bat wat ben apreng kisha to ot share yele de hau utrai bat to shimlo ye ka do share ka do not jong phi phi ki briu ke jura bar ke besong Jerusalem bayo ka jingbitar shla jonga kan mi no kum gading bat kan me ba om dan bala ban penlip yaka nagabantai ki jing sneu ki jing la jong phi
Teu trai ulang hasngo ke bau tu nong bisar bam hak uang. Ublei teu un am bisar hak ye kita ke bala jit jong. Ke bala nyar kerpat yu mensengi pat men. Baru syah slam nak bentah jongki. Ngong ye pi ye bau un bisar hak ye ki kum nero. Henry on the one ukon ubriu. Un syam nam ye kecengan. Ha kepertai tu blei nukerku ya kejeng syak skor na kejeng pelien na kejeng blei teng penema blei kejeng doai a blei bu pa jongi ubah beneng ngiwan ya kabandam ki selajat ki bakho ya kejeng me ya kaban aingu ya mau blei namar mi malong blei bu krau blei badon bor blei badap de kejeng baru blei badap de kejeng snei melong trai jegi mat berkiman sim kejengi melong terai jaga kam, uterai jaga balang, beruterai jaga kejepis senat sapni kejengi. Pada sisa ko kerat biit mem semla ina ialah jaga senat. Meladan ringkan pada jaga senat apa yang jaga jengai lanti kejengka. Melayalam daga berbelai kejeng me ko kerat biit. Hak wa senat kala pendap ik daga jengai lanti hadu arsal tuli kisnam. Ablei lem dadai ke sangti blei kejeng me. Ngenamlah banlong kum mereka pangi ngilang ngenamlah ko trai bit bandang roy kum mereka pangi ngilalong mentah hadu kene ke kanti ke mentah isngongu imau blei ubada shisha mem semla ino el ka jaga sinan malayalam lema jaga ni kisnam ki bejrong padang jaga kejengai dan ti ke jongka pangi sngo ya ka panaingu ru imau blei bi baling bah jaga ke jengi kendo ka bar pusau ke jengi kum ke jepis sinat sapngi Hakabalang ka jame hang ne harang skan. Nadu nen ka janmiet melabten lenti ke dekhan padi ke delegates. Hakabangil ngiyo poisok hakane ka balang ka jame. Barngiliyo ru ye kaban pelong ye jiking sekri ye me blay nadu nen ka janmiet. Barngi des ngongu kerpang ye me ko kenrat. Ya ke jeng don ringkan padi ke jeng elam ka jame yel ka jok sinan. Hakaba men sngi ke jeng elang perkhat kam ka jongka. Naru kabas dang melalong ringkar bala ka jaga sinat bat amtang da kabra ka sinat bat ka jingi sangken thair kum ju oblei hakabakum ka sinat ngilala ya kan pendam iki kam ki bakrah bat ki bakentang ki balong ki kam ki jong me bat dang don shibon ki kam ya ka bangi ngidang dei ban pendap oblei kum ta hakabangi ngiwan lang hakade ka jan mit sai sen pan Hakane ka yeng ka bakentang ka jame ko try na ka patapan mani patpan shakri yeme ni dwai yeme oblei tri snei ka bami melayalam mil ka jaga sinan awat ina oblei bi ere to manang yayalam lagi sngi berki por kerpang ru ko kerat bi na ka pataga sngi ka bala syai ka bangen seneng yo ya ka ban pendam ya ki kam ya ka bangi ngi ban pendap kum ka sinan bat kum jo kum ka jingi sangken thai ablei ya ka bangi dan ka ban mani patpan shakri yeme ka ne ka mehir kum upai lang bala sus pa jame ni dwai ba mani snei ka ban kerku yang oblei kerpang ya baro ki ban ta jo ka jing shakri ya ka bangi ngi dan ban pendam Kenang baga nolong di sisa ke jingkar ku yal ke jaga senat ke jam ko kerat be baga senat ke jam kenal ha banaya jaga bor baga jingalong sitli kerat be banjap ya ka peruthe baro ke we blebe berbisnei ya baro ke bentah jaga jing syakri le baca ke men ni IT bergisanya ke jingalam ke bestan ke baru mensim bakho ujung me ni wan ru si bentah ke ke por ko trak Naga bantakan ke balang ke jome hang ne harang skan. Kapala pedang ya ke jingi sang jong ke spis sanat sat ngi ke jingi. Ablei be tu is nei ke bami manok minok ke wei pokoi ke rempai yang Kristan. Meyi ke bantai ke bakrau ke bagi ke dan ablei bit ban pendam. Naga bantakan jing syakri de ke bap pedang ya ke jingi sang. Ablei tu is nei ya ke bami tengi sanya ke jing kemat blei ke jong me. Halor jeng barok ke rempai yang Kristan ke kerat be. Bagian mahat ya ke jing sokin mahat ya ke jing keman. Bagian nang yo dang shibun syak ke jing kerku ke jong me. Amtang namahar ke jing pelot ke bamaki kila pelot naga bantah. Ke jing pedang ya ke jing sang ablei be. Hari ke donot ke jong ki. Kieng ke sam ke jong ki tiar ke jong ki ablei. Kin silai de ke jing kerku. Ki babahabat ki bakensai ki babangi ke kat ke jing isnai ke jong me. Sengau ko terai ke bangu pada ke jing doai ke jing sikri beren. Na bagina barok ngi doai pada ngi pan ke kerta ke jing Jesus Christ. Amen.
Temantangin po ino hakaway pat kabanta, bat katakalong ban priang yaki fraternal delegates na kamanipur sinot bat kumjuru na ka KGP sinot miingi. Tengis ngau kemen bangidon mentahang ni ki fraternal delegates na Manipur sinot banangkong Reverend Ziama Putwal Badi Baar i teman besan SI Lalboy nang ta naka KGP sinot miingi i Reverend T Dekar Badi teman besan e Pawa tena kabanta jong pi ki sakri jong blai ki balayawan bat poi lem bat ngi hakane ka janmit ngi pediang da ka basngo bha bada ka basngo kemen ya ka jingdon rekat ka jong pi lem bat ngi ka jingdon jong pi ka ai mansiem sibun yangi blai undon rekat lem bat pi ka ba pidang la bandon lem bat ngi hakane ka jing seng sinot tinga kerpat ia kini nengkong naka Manipur sinat bawai na pedeng jongki in ai ya ka greetings bat ka baar kalong naka KGP sinat miingi. Respected moderator, office bearers, executive secretaries, delegates, my colleagues, delegates, brothers and sisters of KJP Sepni, I convey greetings from Manipur Presbyterian Church Synod in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I, on behalf of Manipur Presbyterian Church Synod, wish that this 24th session of your Synod be a fruitful and remarkable one in the history of your Synod. For your information, here is a brief statistic report of our Synod during the year 2025. Number of presbyteries, 3. And then we have pastorate district, 15. Number of local churches, 68. Number of ministers, 48. Number of propastors, 6. Number of elders, 289. Total members of the church, 17,500. And then number of houses, 3,292. And then collection during 2025, rupees 8 crore 93 lakhs 64,098. 8 crore 93 lakhs 64,098. Thank you, moderator. Reverend Moderator, Bapak yang dikasih saya dikasih mate juga dikasih ki nongkit kam jongga sinod barokawe ki dekat bat ki delegate ki bayawan saya dikasih seng sinod ke baar posa jongga KGP sinod sepngi. Ai kublai pi baro
haga kerteng ga bathyang tam jong utrai ba unong panem jongi u Jesus Christ nga yang hang ne kumu fraternal delegate nakaliang jong ka KJP Synod mengi lembat way teman basan ya ubaka Synod kalapha bangin wan syaga gaji syaga Synod ga jong pi nado haga ga sngi haga ga jinseng Synod ka bar posau haga jing sisa ngila kwa banwan nado wasdang bat kumjur haga ga sngi nado dang step lada long ka bala tan rei nagidaw buki bom lakier ngim shim layo banwan haga por ka babiang bat gidang supoi mentan janmet hang ne arang sken nyai ngo yo blai bar ga jingalam ga jong u gila poisuk haga de ka balang harang sken banio bani ron rangkat lembat pi haga de ga jing seng Synod ka bar posau nakaliang jong ka Synod ka jongi ngi ai ka jing ku gerdo ngi ai ka jing kublai pi baro bagi ke baro ki ba pin pendep haga ne ga jing seng Synod ka ba mentah kinlong ki ba yaj bet kinlong ki ba yaj renti kinlong kat kum kamon ka ba khoj ka jong blai bagi ke baro ki ba pin yakot pin rai haga jing lang phat kam ga jong pi bat ki jing sakri ki ba pher kinlong ki jing kerku ya ka Synod hi baro ka we kat to kat ne sapang ka KJP Synod mingi ka KJP Synod mingi ngidon kat southly ki presbytery ki district ngidon San Pautli ki balang ngidon lai spa prapo southly ki tenat balang lai Pautli ki pastor ki badang trei hado kane kapor ki don chispa khat nyongot ki retired pastor ki don reungot bat ki pro pastor reungot ki temen besan baro ngidon Syajar sauspa arposan ngot ki kajing don jong hot ha ka balang ha ki balang ge beper po jong ke Synod kalong kumne ki riud hot baro ki don silak 9,000 khandai spa san khandai ngot ki baladep ban penbaptis bat ki bompat long riud hot ngi don khandai pusan hajar khandai spa san punyongot bat ki bompat sem la penbaptis ngi don Reus pa san pawingot. Na pedeng jogine ki senrang ngidon kendai pun 3,000 pras pa lai pusangot ki kentai silap 9,000 prapo arngot baro ki badan apa ka Synod jongi ngidon arlak 1,000 kendai spa kan reungot. Ka budget ke jongi ka Synod ya ka bangilayo pedeng haus nem arjar arpusan apun reu ngi patlong Synod nginang long mentatayo kan tayo banwan haus nem ajar pusan ke budget jongi kalong kendai kror sa puilak arpo hajar prapo kendai tengkah nalor kini ngi don ru ka ngi don ru ka commission ya ka bangi pendep sabaru puot jong ka Synod bat hapo puot jong ka Synod sabaru puot jong ka Synod ngi don ka Assam mission field ka mission field but ka Arunachal Pradesh mission field hapo upod jong ka Synod ngidon ni ka Wajer mission center Wapung mission center bat ka Kliriat mission center ngidon ro ki educational institution ngidon artli kata kadai ka Thomas Jones Synod College ka Badan Hajwai bat ka KJP Synod mengi higher secondary school Jawai. Nalor kini ka Synod ka jengi langba ka Social and Economic Life Development Department ngidon ru ya ka KJP Synod mengi Children's Home ka bangi bo ye ki konswet ang tayawa ayajer ngidon ya ka Rehabilitation Center na kabenta kito ki balangop ha ki jingmlin ki basniu kum ka jing dikiat ka jing di drugs kabangi khot kerteng ke breakthrough center kepada nang teh klik tersi bat ngidon ro ya ke school na kabanta kito kiba don jingduna ka khotmet kabangi khot kerteng ke Kulumalang Memorial School for Special Needs nalor kata ngidon ro sakawai ke project kabangi dang tray menta kata kalong bangi don ya ka ngidang pentray ya ka girls hostel hang teh Cliff Colony Shillong ya kaba ngilabo estimate ban penlut nang daga jingtai kani ka hostel lai kuror lai pupralak
kendai pusan hajar kendai spa arpo tengka ngila sedang bantrai ya gajing trai bat ngi kermen da gajing alam gojong blai bangila ban pendap ya ka hakini ki asnem ki banwan Reverend Moderator kini ki longi kat tu kat ne ki jing tip na ka banta ke KGP Synod mingi bat sa sisien ni ai ke jing kublai api barok kum ka Synod ka balong ka hanmen ka jongi ke KGP Synod sep ngi o blai ndor nang kal lebat pi ki barok ki jing syakri u kenang ba nginang la banang penyat syahmat ya ka kam ka jong u hasla jong ni ka perthai blai nam ta ka puram ka jong u amen. Kublai Shibun yaki report ki balengkot jong kini ki artuli ki Synod rengkat lembat ki kentin kerku kerdok ki jong pi to blai unang kerku ya pi badia ke Synod ke jong pi mentang ini poino ha ka wipat ke benta berkata kalong ka report ka jinglong ka kam ha ka mau plang persteri te kenang ba kepor ka nom sim tengin poino ha ka neka benta ka report begini usngau ke report jong ke jinglong jong ke kam jong ka mau plang presbytery Tuara Moderator kini kalau ke report lengkap jong jelong ke kam ha ka presbytery mau plang ka jinglam perang Ningkong ning siap kong ka presbytery tililang ipan pau ka jing songo yu blai utrai ka kamba du klik ka balang balap tirlenti ya ka presbytery ha ka menor ka menta bat ka jing kremen ka bas kam ya ka ban sawan ban chupan ka mau biang ya baro ki para benget karpang ki khat bat delegate jong ka jia sang silat kalau bahadin bala thong ya ka presbytery Yo kalat ban pediang ya kerja seng jong ke kasi jaintia presbyterian sepelun hakas dem siaja kendai sepak prapunyo haka belang presbyterian mau pelang distrik mau pelang. Hawala pihak ya ke kasi jaintia presbyterian Synod hai ke adli ke Synod haksam arhajar kata ke kasi jaintia presbyterian semingi bat ke kasi jaintia presbyterian semingi. Ayo biang ya kalat ban pediang ya kerja seng kasi jaintia presbyterian sabsabi ka balai ha ki tarik shipo du khalai march arja san ha ka balang presbyterian maungap district maungap haba ka Synod kala penbet thma ya ka pali long je sang Synod jongka loyo biang sa sisien ban pediang ya ka jing sang Synod ka baar phosau menta kumni ha ka balang presbyterian rangshikan district rangshikan nak menta ka ne ka jing sang Synod ka presbytery na mar bakadan ka tukut ni teli ki balang ki bapin pau ya ka ja angnut ban pediang ya ni ka jingseng kala thong ya ka committee kerpang ban jurep ban report ha ka presbytery ka committee kerpang kala wara ya ka report bagadi ka je perkhat ki bapenia na ka liang baro ha ka je lang jo ka presbytery ka bapulong ka plau jo ka office ka jongka namar ka jingjia jo ka jingpang COVID-19 Kalau ikut ban ya kini ke jeng seng Synod ban pedang dak balang rangskan ha ka bon ya trailang dak presbytery hi barok wei ha ka ju ko por ka thongru ya ka committee pin khre pedang Synod bala ai bor ha ka bakan thong ka nu ka committee ka badan kam ka bakan thup la ka liang ka presbytery baka balang rangskan ka jing sedang ka presbytery ka jing lap ya ka gospel kala poi ni kong ha ki puot ka presbytery ha ka snong mau plang Hakas nam khat praspa sau pokhandai. Bau Kristan banengkong udai uramjan lingwa. Hakas nam khat praspa nriu pusau. Ki Kristan mau plang gilapan evangelist kerpang ban sumareki. Haka bukot jokas nam siaja praspa nyupu pra. Reverend Dr. Griffiths. Uluan ban syong mau plang. Ban sedang ya ka medical mission ka banengkong hari kasi jaintia. Haka bala buru ya utaman basan ngor sing ukpa ka hen utaman basan ka balang shilong ndai kum evangelist hakne ka jaka haksam khapras pa propo la seng ya commission station a mauplang para kasam siaja praspa prapusau ka balang mauplang kala panbor banchna yeng mani
Hak jeseng assembly banding kong hasyela balalong ki tarik khasan adu khanyo Februari syaja praspak kena penriu. La pihak yang assembly ki santli ki presbytery. Bat kawai di kita kadai ka presbytery mau pelang khat saupra. Hak bahata ka por ka jingdan beriu kalong baro araja nyau spa sau punyungat. Balalum ja engo ar spa ar pu artika henriu ana. Hak sam syaja kena spa sau pu kendai la pihak yang ka presbytery mau pelang khat saupra ki arli ki presbytery. Kata ka mau pelang bat mairang. Kajingdan beriau ka mau pelang presbytery tu kepor kalong khat ar hajar henriu sepasan pusau ngut balalum jeng aingu ar pusau hajar praspa khat pertingkah. Hak sam syaja kena sepa anru punyau la pihak biang ya ka mau pelang presbytery ka arli ki presbytery kata ka mau pelang rang thong bat ka paryong nong stan. Kajingdan beriau tak kepor na kaliang joka mau pelang rang thong presbytery kalong khat lai hajar lai sepa anru pusau ngut bat kajinglum ja aingu kalong khat lai hajar kendai sepa sau tingkah. Aksnam syaja kendai sepa propusan la pihak biang ya ka mau pelang rang thong presbytery ka arli ki presbytery kata ka mau pelang bat ka rang thong la thong ya ka presbytery mau pelang ka je seng thong presbytery ka balong ki tarik ar pusau ar sanmi syaja kendai sepa propusan hak belang presbyterian mau pelang deki pastor ramba ka senat kata Reverend Wellborn Manus ba Reverend Harlan Lingdok kadur ke jongka kalong lai photli ke balang South League District, Kelai League Tanah Balang, Laip San League Lingkar Yalap, Sangut ki Pastor Bak Propestor, San Pukadai Gut ki Tembam Besan, Bak Kajing dan Barok ki Paramat Kelong Kendai Hajar Nyau Sepak Kalai Pupara, Bat ka Jingmi Jaingu Kelong, Silat Nripulai Hajar Prapusan Tingkah. Ka Presbytery mau pelang bala kalong Presbytery ka wala Islam Baha, ka wedi ki Santli ki Presbytery ka Rikasi Bajaintia, penbana kajing thong thomai biang ak snam syaja ka sepa prapusan menta kala dap tang sau poi snam kerta iskau kemen kong ka presbytery bangayo ban rakhi ya ka jubilee rupa ya ka jingdap arsan snam ka joka ka sam araja sipo ka blang presbytery mau plang ha ka snam rakhi jubilee ka presbytery kala perkhat mai ban sim ka cike klik ka bar pangi ki sau tli ki benta bai ta gilong ka badeng kong ban kentiu ya ki mlang ka salang ka yok ka kat kabar ban penklan ya kejilap deka adoption system kabalai ban penklan ya kam sarai balang bat kabasau bat kentiu ya pulai putih kajingyar jong ka presbytery kalong nadu international border kaput dari Bangladesh jaduk kiput ka maubu riboy presbytery kinokit kam bamenta bedertor arjar apnrior pinyau tamam san ML Simyong bedertor ilek arjar apnrior pinyau tamam san PL Thaba Secretary Arjar Apsan Arpunyau, Tumamsan MS Karshieng, Asas Secretary Arpusan Arpunyau, Reverend W. Walang, Executive Secretary but Finance Secretary Arpusau Arpunyau, Reverend N. Maulong, Treasurer Arjar Apusau Arpunyau, Tumamsan Kilikhoy, Statistician Arjar Apusau Arpunyau, Reverend Jataba. Kijaya saya ngapo ka presbytery. Ka presbytery kuju perlong ya kijaya saya paiba season 6 nak tio bala jo bala February malag 6. Haki balang baka pastri kala penbaik pali lupa. Hakasi sajan kadang kejia seng penketangi kita mempesan ki batmai. Kajing keren ya ka subjek bakan jam siang ka bangi khot ka subjek presbytery. Kidong keren ya ka subjek presbytery ki ki pastor ba kita mempesan nala ka jong ka presbytery mar kaliang senam. Kadang ru ka program je seng kentai bla penbaik kerpang hakasngi sajan. Haksi utrai kadang kejia seng ka sakraben ba je seng paiba akan tup ya kajing keren ya ka subjek jong ka balang. Kapres peri ko jupan belian bagi bawan cek je seng gede ban poi duduk pastang jong kasngi tok dieng puak har ar baji stang sngi balai pai haduk bandawai ka je seng biat aksi utrai kapres peri ka perpau ko je sungu baduk menta meni ki dekat bagi delegate ki pen ko ungu yeledi ha gane ka jing penbet ki don ro ki jinga seng ya slok ki dong syarai ka basina senam ka jinga seng lap ba ka jinga seng bible bala perlong da bai kaliang senam nang ta ka jinga seng samla presbytery ka baju long malag senam haktu bakhadu jo bana Januari kerukom trikam ka presbytery ka jipunyat ki kam ka jubut denti ikriti penyat balang constitution jo ka balang presbyterian hari India kerukom penyat kam jong ka KJP snat sapni bakob juru kerukom penyat kam jong ka presbytery mau pelang man penyat bet penyat denti iki kam kini harum kini ki department ba ki committee ba ka presbytery ka dan kabanding kong ka standing committee kani ka committee ka tray ki kam ke bala syariah ada ka presbytery ki kam ke bami di department bat committee apok ka senam
bagi kam ke bakriki ke ba om la banap ta du ke wipat ka JSN Presbytery apo jong ka standing committee ka don ru ka working committee ka ba perkhat ki kam ke bakriki ki jong ka ba ka nomination committee ka kam jong ka committee ka materwa ki kam ki khat jong ki department ba ki committee ba phe jong ka Presbytery ka terwaru ya ka subject Presbytery bat ya unong kren ka terwaru ki delegate ki de ban mikmat she ki JSN ba phe balai sok pasal committee yakni ka committee la kli do moderator kum shaman bo wei de kitam masan ubalade ubadei na pedang ki ex moderator balang secretary ka kam jongka kalong ban pej bat khmi bak sincha ba ka kam sarai balang ki ke balang kali balong ka ba penhun ya ki balang baro ka penbet ya ka pastoral care CCN Sisnam Chabaro ki district ka penlong ru ka jing ai training malakas nam ya ki tamam pasan ki balang sudap pen kentang thamai ha ka bai dei ba kriti penyai balang ka sinchar ba ka sarai balang ka jesau thu ya kru kom penyai balang kan thup i kru kom bajule lani ki conventions ya ki baju ya ki ba training la jujiat apne ki pastor bal khamsam ka kam bat ki teman basan ki balong ki ex moderator ki aslok ki samla ki bakwale politology ka penbet ya ka dor bat ka por si ustapen ki balik politology ka jingpan provision bat ki wei ki badai na ka menta ka jiat bet ya renti ka kam sarai balang Kaji aslok ru ki nong syarai ki pastor bagi teman basan bak saudai banle kumta. Ka petro ba ka jing pendap ya ka sakreban di ke balang baro ka de balong kat kum bala bu bet ha ka riti penyat balang. Ka pasau ka General Administration Department. Ka ne ka department ka pet ya ka jing ya ka penyat bet penyat renti ya ka office ya ka presbytery. Penpet penbiang ya ka program ba benia jo ka JSN Presbytery. Ka jipen mi biang puar ya ka report presbytery. Ka penbet ki rangba balik jengok ki district ka pok ka senam. Kapet ke kami bat penyat ya ke library kom archive jong ke presbytery bat ki ki kam ki balai sini ada ke presbytery la kli ya ke office da executive secretary ha ke balai rap di nong tre bat ke presbytery kala thung basan trust management department ke kam joka kalong ban bu bet bu denti bat sumar ki mar ki mata ki kendau ki siap jong ke presbytery kan top ki kendau ki siap jong baro ki balang ki benar pok ke presbytery kat kum kriti penyat balang ka sumar sukha dia baro ki kendau ki siap jong ki balang dia bagi district bat ki balang kila pendap ya ka registration ya ki balang ke bakwa ban bu copy halade ka ba presbytery ku jo ai tangda ki certified copy ka finance ka bandri finance department kane ka department ka kor balut ya kampi sateng ka jo ka presbytery kadang ka finance monitoring committee ka ban pej bat khmi ya ka rung kami jo ka pisa tingka jo ka presbytery bak jo kendo kha na ka benta ka jing bet bat jerenti ka pen kre ya ka financial statement ka budget bat ka audit report jo ka presbytery Banyau ka Christian Education Department ka dega department ka pej bat khmi ya ka college ki school balasang da ka presbytery ba ka kor baru ki school ki balasang da ki district ki balang ki badar kam ya ka jirap chuka ka thung ya ka covering body jong ka college bat managing committee ki school baro jong ka presbytery ya ka Crossing Christian College lai kerteng bat pensa anam yo Reverend Crossing war bolong wei di ki pastor baning kong jong ka presbytery mau plang Hakni ka department ka donru ka Sunday School Christian Home but Stewardship Committee. Bapra Mission but Journalism Department. Kumbala ka usah kamat ka perstigran buon li ki snong hapo ki put chongka ki bampalong kestan. Kumta kala sim bat perkhat ban pestet ka jilap ya ka gospel nalo ka jing tre jo ka presbytery. Da ka babu ya ka mission center jo ka Hakrpai district kse. La syaru i district ki balang hapo ka presbytery JSN Kentai, JSN Samla, wat ikbanabar ke presbytery, menteri ke kambelap bagi kita ke beteri, kenteri ke kam hadu bakata ke jaka kandalong balang. Baru ke beteri ke depan sign ya ke memorandum of understanding. Balapan krek da ke presbytery, ke don upastor kerpang balabu balang director ke mission center, uban pej bat kemik ya ke jintrai mission haki put jongka. Hakane ke departemen ke saat li ki komiti kata ke mission center committee. Bat ka Revival Committee. Bakandai Presbytery Mauplang Socio-Economic Development Services Department. Kadai ka department ka thau kilat kaliti ban kentiu ka yok kat. Karoi ka par joki para banget hak emlang salang bat ka pet ka kemi ki project jong ka Presbytery kom ka printing press bat book room. Bashipho Belor Project Committee. Labu yang ni ka committee bakan korbar bat penyat ya ka project hak kendo jong ka presbytery balatiat harani pet Belor Tamil Nadu marsenda abat ka arek sabat mai jong ka CMC Belor pakatway centralization committee kani ka committee ka pet ka kemi kumno ban centralize
ya kerukom trikam jong ka persbudi kom ka syong kha syong man ka jing ai sakramen ka kerukom syarai balang ba ka jing thau joka kalong ban penpoi hadu bandala ban centralize ya ka jing ai syaka kam ka jong ublei ka ba khat ar committee saindur ke mlang salang bat ka sencha khadar kali ko committee kali barang thmai ya ka ba ka persbudi ka perkhat ban saindur ke mlang ka salang barbara ya ka jingkla ha ke mlang ka salang ka senchar ka khadar da ka ba pensau thu iki pat ba ya ka senchar khadar ka ba khut ka ba suba bat ka badon ka jingkit khli badri ko jing sang kan thai presbytery ka jing sang kan thai presbytery ka tre ba penya iki kam jong ka kat kom kurukom penya kam ka jing sang kan thai khazi jantia presbyterian samngi bat kurukom bala pen bet de pruidak da ka presbytery lori ki kam ba ki tre bat pen khlanji ka parar kan thai laduk ki balang haduk ka presbytery ki dong ki project kerpang kum ka Maribon Counseling Center yak balate ya ka jaka bal ada ka presbytery ka jisang kan thai ka don yamanta ki long kemia ba ki samla ki ba khlan bat punya ki kam dalor ki jis nalo ka jisang polong presbytery ka doru jisang kerpang chungki ba ki penbait na ka snam ja ka snam bat ka presbytery ka ju buram ki singker pang chungki dalor ki jingkit ba khia ka jinga dei bat ki project chungki ka jikit ya ka jisang kan thai sinat ki la ju kit ru ka presbytery kum balamang da ka budget ka jisang kan thai ka julong ka ti ka mon ka ti ka diang jok presbytery ha ki por baro ka jing sang samla kumbalong ka jing sang kan thai ka jing sang samla ru ka penyat ya ki kam da ka buat bet penyat ya ka pen buat bet bat buat enti ya ka penyat jong ka jing sang samla kasi jaitia presbytery samngi kadan ka jing sang samla presbytery ja balaju perlong ka baju dan man ka senam ka thop ya ka jing sang yalap tang ba berbor ji perlong hi jaka ki bam dan ka stan da ka bara hi ya ka bam ka di lalu ki school yap kadon ki project kum ka recreation youth center ba ka music institute balate ya ka jaka bal ada ka presbytery lalu ka jingkit ba khia ka doru ka jing ya kit lang ya ka jing sang samla ki chipi snat samgi bada ka budget bala bah ada ka presbytery kumba long menta aba khmi ya ka jing sang samla ka don ka jingkremen ba ken long ki rishat ba klan ya ka lawai ka presbytery kador kadar jo ka presbytery hadu ka bakut ka snam ja ar pusan Distrik Khatwai Tuli, Balang Riu Pusau Tuli Kentup ya ke Balang Presbyterian Raja Para, kepada ke Balang Presbyterian Aceh Karu ke Beningkong Tamha Kejela Meghalaya. Atnat Balang Pratuli, Lingkai Alap Ar Pusau Tuli, kata Ar Tuli ke Sinong Khasi, Bat Ar Tuli ke Sinong Aceh Karu, kemudian kita International Border Bat ke Bangladesh. Jingdon Gijang Kestan Sanhaja Sispak San Tuli, Pastorat Khan Ringwot, ki pastor ki batrai ki weipat ki projek laingot pro pastor ki batrai ki weipat ki projek iwei pastor bela syong that iwei pro pastor pastorit saungot teman basan ara spa sapu prangot Michelle Walker apnyongot jingdam beriu baro ar pun rehojar praspa lai pusan ngot ka jing sai bor khau kham lai pu wei lak inyo pu wei hajar sispa nyo tingka je aingo wei na bachpo sau klor prahajar ar pun rehojar riu spa ar pu pra ki wei ki jing aingo siklor san po lak ar pu san hajar khandai spa sa pu sau baro ki jipun mi san klor khandai po lak ar pu lai hajar riu spa nyau pu khandai jimput kot ka presbytery kalai de banyak bun sien da ka bayat lingbai ki at ki tham kalai de ban no iki jor ban kieu iki thiep pen ban ka selia ka jelam bublei bat penlong ya ka presbytery ka basitli bat persyang berbor ban bat perking iki nongrim ka balang presbyterian hari India ngai duai ba utrai jisu utrai ka kam pelong kli ka balang onyalam bat pin chat boringi haki por baro ublei unkur khu ya kasnot hi baro kubai ublei nam tak baro mucu amen. Tu beliau nangkar kuya pi kamau pelang perstri nak kapor sekapor ya kejing sang kentai ya kejing sang samla kumju. Mentang dia poino ha ka weipat ke benta bat kata kalong banginio ban sengap bat se skor ya kejing kren ya ke tien kejung belai kaba kasinot kala shania
ha irben tidkar badai Fraternal Delegates jong ka KJP Synod mingi. Te kumbangi la pediang ya pi pastor nan umne bat hakane kapor ngi ai ru hapi ya kane kapor kapakerpang bapinio ban keren ni kaktien ke jong blai hakane ke jan mit ingai scam bo blai unlong rekat lembat pi pastor hakaba kai baro ia ka pilapan kre kalong da ke jing keren bat ke jing pasiau ke jong blai Shwa pi pastor tidkar in shim ya kebantaban keren ya tien jong blai tung ni ruai ya kan nombar ni ruai ka ba laispa arpo khondai mensim jonga wadlai shania hakithala jong perthei menong im jukendu uban rengkat baru blai pet sesua shen panyo shaladehi laispa arpo khondai Mensim jonga walechanya akita la jong bertei meno ngimtukendo uban ringkat Shua Shen Panyo Shaladehi Shua Shen Panyo
Sahisin Reverend Moderator ki nongkit kam jongka sinot borok kowe ki para pastor ki balong kinben ber ki para ki jonga hagi sekri ngai ko boleh pi baro ke kerteng bathiang tam jong tribe undong pedem jong Jesus Christ kumjore ki dekhot ki delegate ki khon jong balang ne harang sken le se ki bedon ber ki be sngo ya kene ka jing sawa kene ka met jong kene ka sngi ubleun kurku undon nang kalembat ngi ngba jong ka met but hagi jing sakri ke bangin nang yo hagane ka jing seng sinot kane ka long ka sin ka ban kong yang ban yo ban ya don ban talang bat pi kum ka KGP sinot mingi sabngi sorry ngarang don ha sinot laga lajong sinot pingi ngalapan bor na moderator kumno ladangan penito yala de kendiat ngalade pan kren kutu ke sermon menegawain na sepangka sinot ke jonga but i moderator lo yang kabiang kata ngalaparsang ban kan bangarang song nang ni mentan ngalapet Shane Shapi Baro ban pe don mano bang ito kumno sisin pe ngami yeno bang ito tanay na lapet ngasi i ki parlok ki bang ito itaw ki bang ro ki badan hangne hakane ka janmet jokane ka sgi ngai ngo yoblay bang yo bani kendo hakane ka jinga seksinat kabar pusa kendiat sepangela dia Bunsin nga sa penitoy la de ngawang bangaday kumudok ha. Yang ibaro ang yeti bahaw dok ha. Balay ngawang la de bangaday kumudok ha. Nga kanmaw ya kasnong rangsken nakapor sa kapor. Walang ang padjupoy hagabalang harangsken. Kadaw kalong ba na do nang kena manswa. Imay pa kisay alam yang ibaro si para sa kasnong jong ipa. Kata kaday nanong spung. Ipa jong day nang kasnong nong spung kibang iyay inti nang ni narang sken manswa mentangam tip so tarang iyay nang ni malakam slam kung jupoy so. Ipa jong nanong spung. Ipoy siyong ka bari imay jong hakasnong jong i hawapung. Nagaway ka pung, siya gaway ka pung. Lakaya nga, lapanhe, pansan nga, hakasnong hawapung. Hagabalang wapung. Hado usnem arjar arpo. Ngiyadon hakasyangpung presbiteri. Kabahapung. Haus ne majar arpo hagajing sisal ada ban laj nakapung henrengi yo laga jong presbiteri kawapung presbiteri hapung bat ngadon ha kawapung presbiteri ka distrik wapung kabalang wapung ndak ladai kapor yang aban songkha kumbak kan reus nem menswa ngalawat siya tayo kapor kumusamla kata kapor siya no taray ita hiyo bublay labo nakabanda jonga kado ngalekin do ye lok jonga but iba siyong ibasa hagaway na kisnong hang tehajaway kabakarteng kisnong tendo wapung ngalatray kung pastor la ordain nga house na majar pra banado bangalong pro pastor na do arjar san la kumba arpois nemda ublew la kerku yang arngut kikon tenrei
Lajan dap lai snem mentah. Ulas sim no shaladi. Ye ikon kentai jangi. Barang idan setang uwe ikon. Ubala khasan snem mentah. Kita kita gikat tu kat ne sepang yaladi. Ublain kurku yangi. Hakan nga miet jong nga sengi. Ginang ya kendo nakapor sa kapor. Kamtam gini gi para pastor bayit. Kiba ya kendo nakapor sa kapor ke jinga seng gi baper ke baper. Kabantana ke ketin ke jong ublay kabangala bu kum kunong rim jong ga jinga slok. Hakan nga miet jong nga sengi. Kabangala sim tang kawai ga khot. Kata kalau nak siti kepada kau Petrus, kalau nak balai, kedhat, kebakhatsan. Kesiti kepada kau Petrus, kalau nak balai, kedhat, kebakhatsan. Kiktian kibang bumni. Henry itu pendan burom yu Chris kumutrai hakidono jongpi. Batulong kibakloy halakasngi. Ia kabana jubab. Haway paway baro ubapan na pi. Ya gajing peninia sa panggata gajing kermen kabahapi. Henry da gajing jamnot bat gajing ting buram ubleon kurku. Ya gajing pule bargin sa skor ya kaktiin gajung ngine dubai. Sa sisi na ublay bokpa jongi bahabaneng wana khmat jome gani ka met jongi ka sngi. Ngai ngoi eme ko tribe e bemele lam yangi kum ka sinat. Na do menen men met hagari ka sngi ba ro chi sngi ke jingalang prat kam gi jongi. Da ka jingalam ga jome ko tribe gi kam gi jome ke longi be yat be jaranti. Hado kan ka khlib mat ka bamanta. Ngidang don ya kesngi kebalasai bat ro hado la sisngi kijing elang berkat kam bat kijing syakri gi baper ngi dwai mendor rangkat lembat ngi kum ke senot bagi ai ki ke begin pendap hakan di kijing seng senot ke bahar posau kilong kijing kerku nagam taki khon gi jome hapo jong ke senot hi baro go kum jor hakan ke miet Ngiwan ban dem krop atra ki slak jat jong ka ding phana ka jong Jesus Christ. Ban sa skor ayu memon ban kran pedeng jongi. Hagan ka met jong ka sngi. Ngi duai a trai. Bamen hikai bamen yarap yang usyakri ubatlat. Uba pop uba jot uba remu jome. Ban kran ya ka kendi ktien ka badon bor jome pedeng jongi. Beki ai baro ki ban mi na kadang sentor ka batengit ke jonga kilong ki jingker khu na ka ban ta jong ilang baro nyai tim tam lang sa jong ko por ki ti ki baklan bor jome sa skor ke jingker pa jong inong pop da ka babe ma batlet ki dunang ki palat ke jongi na ba ki ne baro ngi par ngi ngong ida ma katang trai ba unong pen em jong Jesus Christ amen haswaban poi sa kajingkren ya gani kabenta sakendiat kanang klet yaladi. Berkata kalong ba ngadon kabalang wapung gumangala yato ya pimentan. Kabalang wapung ngidon saudong jongka kisnong. Kibabon na kibampat long Kristan. But Yang pidang kenma pi sayos ngo ya ka snong tuber kamasnong. Ka ba away tuman basan uday na kataka balang tuber kamasnong. Sayos ngo tuber kamasnong. Ha ka ba sisin sisnem karon ka badin klam. Ka ba hetam hari jentia. Kumbas palat sapo teligi snong. Kiwan sa kasnong tuber kamasnong nda ka benta ka badin klam. But kiprabanget bayi kini kisnong ki badan saudong jong kabalang ga jonga ngidang yara sadin bah ki benta ki baper ba ki babon na preng jongi ngim da kim daya smutho bhai ka ktien khasi bat kim danang ba haro ban kren khasi berkai ka bangamut banong ha ka gamiet
Kalong bahasa teh sekajaka jonga ngam jukran kasisyo. Bateng-teng habanga poisa kibalang siya rikasi ngahaban kren kasih. Baro ngan YouTube yapi ba namar bala kren penar. Kidan gipor mandala palum mandala yo kakum lajro daga penar. Tila daga jia kumnu baga kum laj daga penar sikentian ar kentian sibit ndala palup ko mga umantan ndala yo ba lada pim suto ngataragin don ki para pastor bayed nani pilaman kelina ngaro pastor piang ayu to ben ngimda suto ba hadin belawah ke jiseng kasiti ka ban kong Petrus kal nong ka ban kong nong balai ka khot ka khatsan ye ka bangal pule mentan ki para bangai bayed ha ka jingsem jonga kiran sipun ki ye ka ne ka bantala ne ka ne ka khot ngam ju kham sim tang si de khot bani to khana andai mentah ka ne ka mit ngayo ye ka ne ka khot nganam kren lut ye kita ki bangasem bar ye i ki badana ka ne ka khot nginya pusan sipor tang ye to ka benta ka baong batolong ki bakloy halagas ngi ka bana ajubab haway poway baro wapan api ya kajing peninia sapang kata kajing kermen kabahapi habaong mana ajubab kadai bandonro kajing keli kumnon sujubab klem keli jing keli habaong mana ajubab namar kata kidai bandonro kijing keli lene kadai badan kajing keli namar kata ngakwa begini pusan sipor kan mit ki kita ki jingkeli ki bangi de ban ajubab halakas ngi lene man kasngi sapang kata ka jingkermen kabahangi ong Petrus ngi baro ki badan hang ne kan bet jok kan kasngi ki bayo sngow ya kan ka tendong jing sawa ngangets kam ngi de ki Kristan sinot ladam day Kristan taga bahaban long hot pan delegate ngi baro ngi day Kristan haba ong ki Kristan ka bamot ki banget bar ki nong bot ki jong Jesus Christ ki bele ban be sa persa kadak ban long kum Jesus Christ but baka jing kermen jong i kalong ya ka jing em bom jukot ka bakum ki banget hau ulakular ban ayanga barapi ban poi sa do syata ban long kumu Jesus Christ kalong ka ba hadu kata-kata ngalapor siyang nado kasngi bangaong ban aitino elade sa Jesus Christ hadu ka ni ka klip mat ka pamantah ki prabangin biit ngampala ngalapor siyang ngalayay persang ban nganang yay persang susu ban be siya persa kadak henang iya le doyap giyak saat man laga kelimat ban long ko kumau kenang bangin yo ya kata kajing imbom jukut nyaban yay lengbay sibun kijing bar kijing le kajing im jongi laragin pule kasti ka banangkong Petrus kalong balay khot pra hadu arwar ini bau Petrus namar katau kentu baru hikai yang abade pi kumno bade kendo ya kita kijing baro akal ti ya jongi hasla jongi ne perthai ban poi sedok syata ban long kum uji sukres ngada kwa ki Kristan kidon kajing kermentang ha uji sukres kum kibreu naladehi kum mga umatan ngimla dalay lero banyo ya kata ka ba ular yang abad ya pi hanray datang lembah jong ngidon ka jingkermen ka bas kem banyo ya kata ka jingim bom jukut ki parlok be jonga nalor kiwei ki jing ki bagi ha banyai lembah ka jingim jongi kum ki Kristan
Hakini ki sngi jong pi kumbong Petros ki jengkeli ki baharukom. Ngin ha ban ai jubab sepanguta ujing kermen jongi uji sukres. Danga kini ki kendet snem. Ngatrai ngi ibaro ba ke sorkar kelarai ba haki institution jongi. Ndai su bandan ki dor jong jisu dan ki dor jong no ki bedai bat ka jinget ke jongi. Ndai tang ya ke balang Kristen rai bari ki begi jinget ro iman. Balong hasin ko bagi ski we parlok nasa mula phone yang wong duai na kapata jongi. Ngong balai. Wong baka sorkar kalau weng lot dikit dor baro. Ke bagi bo haki institution jongi, haki school ki college ki jongi. Duai na kapata jongi. Ki jengkeli ki bakom kita ki para paibe. Namar kata kabadang kong kabang kwa bangin yapet hakan ka janmit lang ba kan ka bantana ka ktin ka jong blay. Kalong gay ka ba kong ngi tolong ki balakloy ban ai jubab. Tolong ki balakloy ban ai jubab. Larap hin pule ya kan ka banta pin sem bag heading jong kan ka bantana ka ktin ka jong blay ka ong sa sitom na ka banta kahok. Sa sitom na kamta kahok. Ngia sungguh bahaya kata. Kumgi Kristan hari kasih jantia ngimsim dalaya kendo tanya ke jing sa pensitom. Na kamta ke jinget jongi hau Jesus Christ. Njuk kami snow. Bahkan don kebakum kata. Karba sekiwe per kijaka wat hari India jongi. Keleng saudong kibabon ba ki Kristan akan gisngi kibasa pensitomben kibasa keli jengkeli wat kibasa bom saso bat sa penyapro namar bagi ngai hau Jesus Christ kumbar pon reus nem manswa ngait skem ngidang kan mau yo goto ke jinjia Hakaway ni kijela hari India ha Orissa kabagi ong mata ka Odisha. Hakaba u Graham Staines u missionary na kari Australia. Rengkat bagi armut ki khon senrang jongu u Philip Shipos nem. Baru Timothy dang reus nem. Kila sa thang im. Hapo kali jong ki haki reus sitnyam Hindu ki bajrang dal. Kibakum kita kijia keleng saudong ko perthai. Ngiyos ngau yaki na kawai kapor sa kawai kapor. Ngapule UBS. Apune. Aswa bangan try kong pastor. Bat ngabon maki parlok seri dia. Keleng saudong kari dia ki bang yapuli lang. Ngidan ka WhatsApp group. Kapan kapor sa kapor ki parlok ki bu ha WhatsApp group doain na kamta jongi. Hangta kidon kita ki jingcia. Iki para bangit jongi. Kibakum kita kumong umantan ki jia keleng saudong. Nginam ya keren tan. Ki para bangit be je kita ki basa jengah henry to ngin ya keren yalade. Hagne ka diga bid jo ka diga sngi kat no sin la kali jingkeli yangi sapang tau jingkermen jongi bat ngilalong na em ki bala kloy ban jubab ya kita ki jingkeli yang abat ya pi ki para bangai bid jonga ngam tip pipai kan mau na em bangisa kali jingkeli ajan man la ka sngi ka jing im jongi man la ka sngi Day naman katao Petros uong tolong kibakloy halakasngi. Ya kaban ay jubab. Kijing yasem babon jadjongi kikli jingkli yang abad pi sepang kata ka jingkermen.
Sngau diau banong ba. Kibabon na pedeng jongi kibanget ki Kristan. Ngimdon jengkermen satia bat ngimdon jubab satia. Sngau tenat bah bale jeseng. Kapalang jong amti balang jo pi shawe pialong kumno. Kiran bon mah ki para banget bah Sunday sa yung manem jupa jeseng ni along sinat kiawal kia lej bah. Along presbytery kia ba bah. Song shit. Balong jeseng sa jangay. Ngimdon jubab. Lada ki jing pang jing sistem ki ban yang i ngam tip kat nungut na pedeng jongi ki ban kan mau ban duwai so blay. Henry ki bakloy ban wat ye ki wei pat ki blay. Ki badan saudong jay. Yang ini isngi maaf yang akan keren sepangka mobile phone ngan bang keren sibiro. Bayang klik lah Google. Nga bayang klik nak bunuh di dawai ayu. So kepo lah Google. Hagi ni gisngi lah bon gitu ki app chat GPT. Pat kiwei ke bukum kita hagi pengalaman. Wat jing tip. Ngimkan mau syuk man kamir man gasta badong. Ablay ngasitom. Ki keli jeng keli yang apa dia pi. Ngidon jeng kermen na. Lara don gano ke jeng jia ki yeng ki sem ki jongi nyiwat jeng tip seki wei pat ki blay. Dangsian. Ngam tip syari kasih. Kumangong mantan ngam ju kampoy. Kalong gumno sapi sene. Kamtam ki balang nong kendong. Buon ma ki balang nong kendong. Dangsian jadi wei kenja bahayeng. Don be thoi anga yong ba kia ja tiar haye. Don kimar ba koridor ki ja na ye. Tamahadin asngi lasngi kile shawei breu. Ban sangi sepenar yang ban papet mano bale kita kam. Banda kile papet ki ong tau breu ong ma udai uta wasim. Nanti bisa ni don dalam kubung kata. Kaya ke jubab jongi kum ki Kristan ki nong boru Jesus Christ. Ubalong ujing kermen jong apa jong pi. Hato ki kloy ne am jubab ya ki daga jing jamnot. Ong ngakten jong blay bad daga jing septing yo blay. Ubayu i baru bat tip lut yang apa dia pi kumbang ilong. Kijing hayeng hasem jongi. Kiba keli jing keli yang apa dia pi ya ke jinget jongi hau Jesus Christ lajan man laga klimat. Kaya ke jubab jongi. Ngalai kenduk bun ki paralok. Kiba nang kadau ying dau sem kiba lapan jot no ya laga jong ke jingim. Kijing ele kibingi sem man laga sngi ke jingim jongi kiba harukom. Dan iwei na pedeng jongi. Kibang pastor ngam ju ye kenduk jingat. Kikeli jeng keli yang aja pi ke ke jubab jongi. Haki ni gisngi kumang mentan kejuk mobile phone, kejuk YouTube, baki. Kajubab bon sen ka don hamta ha YouTube ukren uta kumta duai uta kumta ngatib ha babi kibabon kikon jong kabalang presbyterian yo don hang nero kibayo ai kijubab penbit ha YouTube ha ki Bible study jong ki judging it baper Dangsian haka jiseng jong ke JCE kadang keren ye kene kejo dang itu khana kene kejo jing itu khana ladon nap dang jong pi ke bla yo sngo badang sngo ngadong biang ya ka ngai thu biang mata
Na wapung sa juai na juai sa wapung kajangai kumba arpo saw arpusan kilometer. Bangiyay kumba siteng genta sa 4 minute daga kali. But don kipor ki bangam ngam da don kaman min ngalay no daga kali passenger. But haka jing syong kali passenger ngam tip ki babon na pedang jupi ki pia syam kumba syam kumbangay syam mangana ya. Bapi syong kali passenger si bon bahagi kana piyos ngau na kapwa sa kapwa. Haka way kasngi ngalay dang step ngami na yeng ngalay syopung. Na dep kam na janmer mto ngalay pai no. Bang syong ni kaway kali turis taksi. Dalarung ngasyong hakmat udano driver bar nga bar hadin do ni beikong. Ndala yai kita kali kum bakatok ani por. Hasiteng lenti ikiu sa beikong. Hadin. Bat kilas dang banya thokana. Oh kong pinai sei. La kali tai ba. La don lupa apa kata kali. Ong em ngalai sa ngalai Bible study. Oh, kumta. Pila yang no. Oh, ngangalit hauta. Pida na kabalang ayu. Ngari na balang Presbyterian. Oh, ngarok nga siya ilait. Kaya tabang ngalit hauta uway pat. Kumalit siyam daway doktor te. Ngalit hauta uway pat. Pida na kabalang ayu. Balang ayu. Oh, ngari na takaway pat kabalang. Kamday kabalang Presbyterian. Kabakata yang nga kipura bagi bayi, kipura pastor bayi jonga. Balay nga yayat ho ya kadiga jingjia. Kabaong itay long kami na kabalang Presbyterian. Ki pastor jongi ki don tangba kimtip. Ki pastor jongi ki don tangba kimtip kimnang manay Bible study. Late hauta. Kay kajubab jongi kibabon ba kibakong kita kidon kibabon ba ki kon jong kabalang ban ai jing aingu sa kabalang ro mai so let sa kita namarang ta don jubab kabalang kam don jubab ki pastor kita men basan kim don jubab kaktin jong ublay kam don jubab what uji sukres don jubab. Ngilong nem, kibala kloy bana jubab. Haga nga mihit jong kadigas ni, bat ka kajubab joy. Kabar. Ang Petros, upapan na pi kajing paninya sa panggata kajing kermen. Kidan sipon kibriyo hasla jong nga pertay kibala kloy. Banyak peninia sa pangga jinget yo jong ki how Jesus Christ. Kibadon ga jubab kat kum ga negaktin jong ublay. Kat kum ga jing SM jong ki ha ga jinget jong ki how ne ujing kermen jong u Jesus Christ. Ni kloy ne. Skotonat baniania Sunday school. Stonat ba? Late Sunday school lah yan niya. Nakapor ki nga. Oh to no kay Sunday school ubsngap yang uyan niya, upne, kumtay bat kumtataf. So tanat. So tanat ban yan niya ban pani mano ba kamtip sa panggaktin jong ublay para mani. Dan sibon ki bukum kita. Nakan mau kat bangadang sedang bantray. Ipa jo nga i-subscribe ya kapateng Kristan. Ngarang sedang mentray kung profesor nga nakana ba ka upor. Baudan so way parlok jo ipa jo nga uba subscribe ya kapateng Kristan. Mas nyo ipa yeng ngala sedang nga puli ya kapateng Kristan. Ande hadin ko bang kato kanis ngi. Wanu tau parlok jo ipa. Ula persyang ban keli jeng keli yang. Pi kumu pastor pitip na em kata.
bandau lo keli ngas ngotho ki ki jing keli baro ke bo keli ki de ki bo ulo pule na kapateng kersta. Ki para bangai be. Ki bo bon ba ki bo kum kita na pleng jongi ki bas ngutanat banyat bantes kai ano riano. Banya penini ya bano ba khamnang bano ba kham start. Bano ba kham sempang ni ke tin ke jong pleng ngis ngutanat banya penini ya ki bo kum kini. Henry enda dei ke kam ke basisa. Ndai ke jingit jong ap ba jong pile tenjo. Ni kan randian. Ngamtip ka nunggu na pleng jongi kini kejan mit kibadan hane ndapoi ka bakom kata kapor kiban lenro ya ke jinget ke jongi hau Jesus Christ. Kibanong lese ngamitoyo. Ngamitoyo. Para ngaji ngasepting. Yo ba uro nong ngam ito yapi. Ngam ito yapi. Ngilong na em kibalak loy ban ajubab. Yauta uba keli jeng keli. Yangi. Asal pet ngarong apet YouTube. Ngamong bakam day ban pet. Ngarong apet ji. Ngamtip laga day ka basisya na kabam day na kinigisngi babon kibala ban le ban edit ki ay baro ba kibo ay YouTube bat ki di social media. Ngamtip nga siya inem yautu nong yalap jong ki Muslim Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Kumangomtan ngamtip laga day ka basisya na kam day, day ka setpet na kapor sa kapor. Ngay tanat yek gi samla kibakloy ban yeng ban peninia. Ban yeng persa man saki yo Jesus Christ. Hakamat jong Dr. Zakir Naik. Ngakeli ya ladi ngano na man dia ngakamat jong lada kadai yang pastor bala traila harpos na man da ngano na man dia hakamat Dr. Zakir Naik kipalau bayi kabakumno kajinget jong jong pingi kloy na banyak peninia sepang uta o banginget haduk katno ngitip sepang jongo ngismutanat ngisong sit ban le jeseng na gawai ka snublay sa away pat snublay katno ngitip sepang jongo ngasit smutanat ban esong kai bat ki kena samla ka balang jonga ki ba khat prar pos nem to kibala jeseng Sunday school man ke snublay kibala jeseng samla kibala ngidon ke CE kibala jeseng CE songsit man gajan met snublay agoi gasngi kali pingenya madan ublay don kato kan ngon dapdeng jongki ki ong ha nginget madan ublay dan dapdeng jongki bagi ong tip ke pastor don ublay Pisep tiang na may ublay. Mas kali kata kajing kali dan apa yang jongki kimbar direct kila jubab kiong. Inteng la ayu ublay. Inteng ublay. Dan apa yang jongki kibang hat ngisep tiang ublay. Ngilat jeseng. Ngilat Sunday school. Bat kiwei ki jing sakri ki jongi ke jengkeli hado katno ngitip ngilai tho yau nong penem jongi u Jesus Christ balarawan kano ka jeng im ki jongi ngin yeng scam may inget how blay ba im u Jesus Christ balaban ai ye ka jeng im bom jukut kado ka balai Ujisu un keli jeng keli yang apa dia pi. Ngasih mudur. Un keli ayu. Kipra bangai bayi lah udang deh ban keli yang apa dia pi jeng keli kipra bangai kibam kutsyo sarai. Kibam kutsyo. Ngaladap sun post nem kertas sun post nem. Ujisu un keli jeng keli ya.
Un keli yang amele ayu ha kato kesngi. Man kesngi. Un keli yang amele ayu ha kato kenta man la ka kenta. Mele ayu ha kato ke minute man la ka minute. Mele ayu ha kato ke second man la ka second. Mele ayu ha kato ke shiklip mat. Man la ka klip mat. San posnan. Un keli. Ndai tang mele ayu. Namar bau yu ilut yang aku mangalong ud keliru yang memperkat ayu. Hakaman si makudo nod baka jeng mo perkat jome. Namar bau yu i utip lut yang i haman laga kelimat ong wei nong ruai ublei ubon kam man laga kelimat ban pet yang ban pet yang. Am tang yang yang hilang barok. Ladon kelingi keloi ne menjawab ya ban kan toplet ya kita kijing keli baro ularo ban keli tang kawe kijing keli melale ayu haga jing im ge jome hasla jongan ge perthai melale ayu pilale ayu haga jing im jopi ki babon na pleng jongi le sing kumbangi long haga jing im jongi ge malang kasngi Nalapoi kata kapor ban yang akhmat jong ban sakli jeng keli unong nginong Jisu wat keli syo hadin jonga don ilok jonga dan don ulok jonga hadin jonga don kikon ke jonga kin tiblot kin ye ilot wat keli syo pano yang asa bang kadai sabang kadai ban poi kin don ro Napleng jongi kumbang ya long man kasngi ke jing imi jongi ngidong Jisu naikeli syo pano syo dujok naikeli syo pano syo dujok un keli yang apa dia pi namar bawla bo yang i sesla jongan ke perthai banle ai na komenta jong pilale ayu hasla jongan ke perthai kat kato kapor kabangal aya pi san post them pastor tidkhar melale ayu. Kata kasap, kata len kabangal ayah pi, kaspa kapo kabangal ayah pi, kajingdang jing start kabangal kerku ya pi, pilale ayu. Ni kalau ane menjubab, berke ke jubab ke joy. Tolong gibala kalau ya lakas ngi ban aj. Ya kejubab ya utau bakali sepang kita kejingkermen kabahapi ki prabangai bayi jonga ngilong na ki balaklo ban jubab ya kejingkeli ki baharukom ki bakali jingkeli yang aba dia pi ya kejinget kejongi au Jesus Christ man laka klimat ngilong na ki balaklo ban ya peninia nakamantau Jesus Christ Lada kawan gano kajing keli yang i sepang kata kajinget kajongi kai kajubab kajongingan keli biang kana kajing keli hado katno ngelai tho bat ngila tip sepang jongu latau tau jingker men jongi Jesus Christ unwan kana janmet badung keli yang aya pi pilale ayu kajing im jong pi asla jong kana perthai Kaya ke jubab jong. Tongin mi nang ne hagan ke jan mit. Daga pa persang dalade daga jingarap ke jong ublay ban jubab yi kita yi jing keli ya ke jing im jongi haga jing im jongi kum ke Kristan kinong bot Jangan Jesus Kristus boleh nam tak keburung jemu. Amin. Mentang dia poy ya ku ipat ke benta pat kata kalong bang inio ban lumno ya kijing aingu. Mbat hakapor balum ya kijing aingu nginio sengau ya ki arteli ki choir ka standing choir Jongka distrik Penen Sosau, Bat Kabaar, Kabalang Presbyterian Madan Benter.
Ti kum kadak jong kijing penkrek na kabanta ki volunteers berkum juru i choir kerpat ia ka distrik penensosau bakan nang wanno banyeng hakani kajaka bakin ai ia kajing ruai ngin ya ruai ia kanombar kaba arspa anru pukundai tang arteli kidikot banengkong bad baar arteli kidikot banengkong bad baar. But me try to know me mala penim pen long court pen long swarming in my nisim mingin my nisim mingin my
sukadang sencha Ching long shi so Ching kentang trong kabalo Ongios ko Te hari kasi bayan Hasharin dan kapo Hopa Jesu Omen kakila jalo Kajing itlay Kajing itla ng senjo Akor burong Hangikala ng yaro Ujitsu Shando padon Konenta Kaperte Baroka Udaya Chin chin cha Pachin kusay Say kiba Asyado Yang dinangikan na Kung kibangin Siya utray gitmat Nitang utray Kajing sukhang Habang ipan Kikisan jongi Piring pesta Kimatang jingpa jingpa Jayule Iya halagay Lamdapan Bajingin ayun Play, boogie pen with that talent. Compare, now pretend to be real. Siya utray gitpat Iwan snow jingpay jongi Yaga Jesu Jingkermen utray genyo Hatong imbang uban Tenbaga ay kabalaja Pangintipat Yalaga liwat hapit kijimpa Tanjeng syating lemat Natin lagi kamrang nintay Maka Jesu sa sisimpat Kanwan yang apat
yakin tiếng đến chi buồn khiến đất nhặt cho ta mình chính em trong kia lòng chưa tâm anh kia sân kia thu cả nhà cùng nô kia em cùng nô kia thầy ya la chính em hasla berthei di daring sai kan wan ha chính em chi sur kita thong kita syukur haji eman kapo Shiva bangkren kita kiwo Shiva Jinsen jingkra kikba kinyang kentang shisha diri kentang la aqua kem jing bakra Asha eshu kini jing long kaba tidang kani kajung kani kala tulana dong shanong dong riman ri kala kala kompong Dawe long di hang no su tiên bên sông là sinh ninh công hari kasih hindai ki ông kisah hem missionary kitrai shinong bani bansi alam kasan karoi kalong kajing terku ublei na trong tam kawai ka jing shakri jing long shi kali kita thong kita syukur haji eman kapo Shiva bangkren kita kiwo Shiva Jinsen jingkra kikba kinyau kentang shisha diri kentang la aqua kem jing bakra Asha eshu kini jing long kaba tidang kani kajung bani kala tulana dong shanong dong riman ri kala kala kompong Dawe long di hang no su tiên bên sông Tôm là phai sắc lá bên ta chính long chính mạnh cả lá kella ikhtiar la nam tu bon ban ya tu jon ban kam no Aleni ha ban ong kum ta soi tan tu
Nakabanta kini kijing aingu ya kabang lalu kini kapor ngasngob haban kerpat yai Reverend JL Molong ex moderator jo kasinot by in one ban duai berpen kentang yaki. Tungnya doa. Kuk pa jungi ubah peneng. Nyawan lang hakana kapor, hakana kaying mani. Hanya kebelang rangskan. Kum kasinat hibarok gawai ringkat bagi president delegates. Biron ringkat bat ngi hakana kapor. Ngi ai kajing mani, ngi ai kajingu. Ngi ai kajing yaro. Syame batang syame hikop lay. Melau nong tau jongi, ubadap dah kejing iet, dah kejing isnei, bad dah kejing ai, mela penlong yengi, kum ne, kum bangilong try ba iet. Nama kata hakan nak por, medon kam yengi ko try, bangin pai shame, bad bangin berkatru, ya kata kejing ai ke bahatam kejome, ya ke mela ai kejing im kejongi. Iwei pe iwei paro. Kom kadak jeng sngongu. Ya ke jengger ku ke bakar hai. Yang gele yo pediang nama ko tragen rat. Nama katangi pen pai seme. Ine jeng ai berit. Nama kini dwai. Ya ke bamen pediang ye kini jeng ai berit jongi. Men ker ku ye ki. Haka bakar sinot. Kan pen don kam ye ki. Hangno. Kan long desha. Naka benta. Kajing roy jung kam kajume kajing lap gospel kajume bar kajing pen bha kajing pen roy ya ki balang baro kom kita ki brio ki yai pen kre yelade ya kata kajing wan pat kajume ban simti hakano no por ya ka memeli ibet sneu trai kan rat jing duai jungi pediang ye ngi jing ai berit haga kerteng jisu no panem ngipan amen. Ngas ngobhaban kerpat ia usketeri jo kasinot bat ia kabalang ru bikin ai kijing penbenah. Kawai pat kajeseng pajba kanlong hakan nyotrik umas arjar pon riu kabaragisi sajan. Hagapor katway baje am Ngenyo yagirwai revival berialam dagabalang lum saklur. Nang tagapor katway laipeu am. Ngenyo yagyaseng penigantang pastor. Nong puli baduai dait memsan kibis imli. Nang tangenyo yang kenmau burom yagi pastor balaklatno. Ngenyo yagipani tu yagiban saordeng Daus katri nang tangin yo ya jingkeli la jin em yeki kat kum gariti priaj balang daw mudartor ngin yo ya jing jubab daus katri kat jingkeli jing plajinge dai reben bias cikar kat jing gentang daw mudartor kat jingger pham dai reben eldinosi i balong ex moderator nang tengin lum ya jangu ngin yo ya jing duai dai Reverend RF Karkrang kacing pernah nagalaga sinat bat kacing berwai kani kade ke program hagawai par kajeseng paiba Nagabalang Reverend Moderator, kajing penbenar nakabalang kilong kumni. Ka session jungkirang ba
lesai kasngi kan long hang thi hapo pandal long jinga seng bat ka session jong ki kin thei kan long hang ni hapo yeng mani ka jinga seng pen kentang pastor lesai kasngi kan long hang thi hapo pandal ka jinga seng grand subject jong ka jinga seng kin thei kan long hang ni hayeng mani ka jinga seng pat ba lesai ka jan miet kan long hang ni hayeng mani ki pro pastor ki ban sasya pen kentang lesai kasngi kin sngoba ban ap hadien balawai ka jinga seng namar ki don ki kam ki bangin ya penbet bat kabalang kabarwai di Bible bat ki balang ki barwai kuayan kin ap sijaka ki volunteer kin sayalam ya phi sa ki yeng bala penben kani kalong ka jingkerpan nak benta ki delegates ki ba wanra ki kali ki jongki sya ni sejan ke jaka balong jiaseng kin sngoba ban sayeng no nadu la syai kasngi hang thi hapo madan ha reception center ba lat na ka jingthot jonggalet kawan lakerpat yaki bakinom yang shu hakini ki roadside parking kikali jongki volunteer kin yeng haki parking bala reserve kebadon hadien jong ka sub center bat mar persya ka yeng dorbar sinong jong ka sinong rang skin nangta lakerpat iki supervisor baro ki volunteer baro na ka presbytery bat na ki district bakin sngoba ban up hadien balawai ka jingaseng reverend moderator kini kilong kijing pentep bat kijing kerpan na kabalang komplis. Tematangil apoi ha kabakut jong kajing syakri ke jong yoblay ha kani ke janmit bat nga ai kajing kublay ya kabalang laj artet kabala ai ya kajing ruai penremen sim kabala pensit pensingan kabala ai mensim yang i ya kani kajing seng nadu kabasdang nga ai kajing kublay ya reverend siudorlang marwen i balai lam yang i haga bapule ke tien jo blai bada ka jing duai ai kublai ir brand ti dekhar i fraternal delegates naka KJP synod me ingi bala ai ia ka khubor jo ka tien ke jo blai ka bakordor naka benta jo ngi ki dekhot bat ki delegates ka jing kublai ru kalong ia ka choir jong ka district penen sosau bat kum juru ia kabalang presbyterian madan benter ki balai hangi ki jingruai ki basingu tenat ki bangam don kam bandang batai barok ngelayo sengau ublei un kerku ya pi ha ka jing syakri kabadang sa jong pi na kapor syakapor ngin ya penwai no ngin se kendu pat ha ka wei ka jing seng ngin yerwai ya kanombar yerwai ka balais pa khat khandai lais pa khat khandai badadin jong kaneka jingruai ngas ngubha ban kerpat yi wei pat di ex moderator reverend pidekar ban pelaj yang inang ne da ka jing kerku penwai Jong ajil kordor tam maka berdei silente
tuing penwai. Hak bawai no jong kene ke jing seng jong he kene ke jan mit. To da ai ba ke jing iba ke jong blei ku pa na bom ju kun. Ke jing ai ba ke jing sis pa ke jong try jong Jesus Christ. Ke jing pen sai bor ba dalam rekat jong men sim khu. Ai ba ke jing ker khu jong ni lai we blei. Ke dalam rekat ba phi ke balang ni rang sken. O yang i ke de khot delicate ki ba don he kene jing seng. Ba de tu barok ba syakri penon burom ye kerteng jong me. Hak lengi jakabat ke ri ke ni perthai. Nadu matas du bom jukuru. Amen.